Khapangni takoktai bukuksong jorani news naitonai joto lukrokno hainahay hamjakmung khaka hamtai khulumung yaparo takoktai bukuksong tinini jorani news ni koksukru pandao sini thanu kothoma omhaino phai sokpaikha tirpra hasteo tuluk Tiprasa rokni birman jungjalni kothomano sungna sigei naikangkai belaini wanama singsa government khaina tongmani sorkar khaina tongmani public rok je borokno boot rohoi fast khayei MLA snamka minister snamka omhai borok rok public rok ni bagai seba khaijaknai omhai tongmani phiaba tabuk tinini kothomao omhaino kothomao kasei phaikya public rok si tabuk niji public rok ba lukurok ni bagai kamini joto hul borok rok ni bagai rang puisa khoksa khoknei khanglayei kamini hamkrai lukurokni hamkrai khaima tongo agi ras amol hayakaba agini jugrogo kami amsai khagangka sok biri omahai lukurok khawoi kamini hamkrai khaima hai government tongphano kri hai omhai khaino omhai tini tabuk 2023 ni mangpiliwo tabukni ojorao omhai bu mangpili kasai phaikya khapangni takoktai bukuksong obo hingkangkai asrambari constituency hingkangkai joto saimano leader of opposition onomesh debormani constituency o omhaino kothoma kasai phaikya khapangni takoktai bukuksong 2 nong ward Asrambari constituency ni 2 nong ward ni muitulung amsai hekaba kamini lukurok ni kothoma muitulung kamini lukurok lahar main lahar bai brok ni kamio habjaknai lahar belai lama hamia bolong khai tongpaikha gari thangmaya bike thangmaya cycle thangmaya himui thana pujunto kiri koro sibuk sindrai kiri lai lahar belai khusura jakno kamini lukurok pal khlai rang puisa khoksa khoknei khanglai dorja tubuoi brok ni lahar pis ni simitui kamio habjanai lahar no snam laibani omhai mangpili kasai phaikya khapangni takoktai bukuksong omhai khaino brok ni lahar no sanlai laimani government phayo thango MLA mano thango minister mano thango omhai kaino brok ni khorang rokno tisamani boot rubui je fast khai rohmani government sorkar ni thani sanmani phiaba omhai kana 30 bosor kakao kamini lukurokni lahar hamyangui tongmani asuk soisogui maya ngaino kamini lukurok khoksa khoknoi je mansa rang puisa khanglaiei o kamini lahar no brok dorja tubui snamka omhaino kothoma norok screen bo nukhona o kamini lukurokni jungjal dukhu kosto thinango busukjra tui naino leader of opposition MLA onomesh debormani constituency o khlaijak bini khunjoro bokro soguino thinango brokni o lahar nogo habjangnai kamio habjangnai pisni sibitui belai lahar hamyangui tongmani abo thinango manani phasing do ungno obono nainani kisa nainai di khapangni takoktai bukuksong o kamini lukurok Ngai no yang khai ne no akho khungkai norok tangai jungno maringkha kya saikna re gari jung tabo mani khai ko mono chini lama tabo jung onek bosor ongkha lama maya jiuteng khai khai thango nge borok no jung naising malia ke naising maya ngoi jung nisi so rangkhibi kamma khlaikya lama mas namkha gari gura phaimaya thanani phainani kosto tuibo kurui line kurui gabon bagino jung nijino rangkhibi lama mas namkha busu balok jammo lama rok sanamjang mane prai tau mo baike to prai 20 bosor kai tongo tapu jora hadu basama khibjaya ge jung niji rangkhibi mas namkha gnoro au du bilang rok tangja ko idor kajak byangti dekhalam rabo idikama khai ko jung aru lama kotoro beraya kono yango kering khaya knai kamari mari kau ge jung nijibo makhayo mari kau ta awai sekal kaya se sagya
Hengkai bagino chung uko news kicap tisai phungnani hnai mane jotono no lukurokno phungna hnai mane ko chung hunuk katabo borok dabo naithu tini mo lamani bagai borok tam khaiman mane next time mo phanong thu ba tabo phang thu borok jodi kisuta mane tebo kam khaina mo khairi saka makhaiba tikisa kaham no khairi makhaiba tikisa subidang man ta bahai mane jotono no i dok phanota i dok phano fis rok phanta abahai bimakhaiba borong bo samane khong no abo se chung to su boso na singa to mas maya hata chung ni mak laika tini thanani final osibidang goi asako anko mo kamini bo mong sagra gari nong mo kamini bo ni bo kai kosobari পশ্চিম করঙ্গেশ্বরা পঞ্চায়েত চিনিমা কসবারি মুইতং গামি হিন্দাকটা চিনিমা ওকে ওয়ার্ড নাম্বার বসু মো ওয়ার্ড নাম্বার 6 6 না 2 নাম্বার ওয়ার্ড নাম্বার 2 দাদা নিন সিনেমা কি জারি গারে বমো আনে সিনেমংকাই আনে বমংকাই সমচরণ দে বর্মা পশ্চিম করঙ্গেশ্বরা পঞ্চায়েত 2 নাম্বার ওয়ার্ড পারাকাই কচুবাড়ি মুইতলং কামি হিন্দাকটা হামবাই তাককনি বমংকাই ane bomongkai mono marte porma mongkai পশ্চিম করঙ্গেশ্বরা চিনমা dinawat ni পঞ্চায়েত ni andara mongkai abono chung tabo ko rang puisa kibi to kam khlai ki abono sorkan thani da ki asuk mane saijorok da mano ba botoi tamo aboni bagino chung mane jotono no luktu hnoi chung mo kobom kaisa khaika ki aboni bagino chung jotono no naithu ba chung kisa ব্যবস্থা kai rithu obono ane koi mongta subida Omahaina leader rokni bisingo politician rajnaitik khaine rokni bisingo Tiprasa rokni hamkrai khaina musungui tongphano Tiprasa rokno develop khainani kusuk kusung khlai kami rokno haikaba manthai soktai rokno rina musungui tongphano leader neta MDC EM MLA hindi brok rina musung phano rimia omahai mangpili belaine srai srai kothmawo nukjagoi phayo khapangni takuktai bukhuksong omahaino 12 arsigat subrai 12 arsigat sonorai tei naba kumar kamini lukurok em suhel debormano bro community hall sanmani phiaba suhel debormani thaneo community hall lukurok sanmani no kha nangjagei phiaba bini em suhel bini phan je tongmani orang baino brokno community hall tangai rikha nainani thangangkai government ni rang bai government ni potripod scheme bai brokno hall rina tongmani phiaba omhai kaisa hall kotor rokno em bini phan busugla em rok MDC rok tabuk tipra mothani taborom de ADC hapango ADC government chalne rok amnesty phan rohojagya phan bisi karini bisingo pano khaganang maya ganang lukurokno hamjakmani bagai em suhel deborma o kamini lukurokni je nai tongmani musungui tongmani obosho pongui rimani omhai mangpli tini nukjakha tini oro thangai opening khaika udbodon khaika em suhel deborma tei amsaini MLA Ronjit Deborma no khobui khapangni takuktai bukhuksong noro comment khaisa handi omahai rang puisa kari jora rogo sorkani bai ba government ni phan kotor bai rimai ephano sago je kise misa em phan panungkha MLA phan panungkha omahai bai ri tongmani norok bomhai matong noro comment khaisa handi lukrok jotono neta mantri omahai politician rokno democracy gণতন্ত্র ও poito sai tonglaimani yagulo je mancha omaikano samung tamani em sohelni samungno kamini lukurok amsani lukurok belaine khatung khajang laikha belaine bolaikha phiaba thinango lukurokni bagai taibo kaham scheme rinani phasingo wansugui tongne omaikano kokosarkha kisa khnai di takoktai bukhuksong tini community hall opening khaimani inauguration khaimani em sohel tei MLA Ronjit tamo
Xin chào được yên đâu. যে এলাকা বসে আছে ওনাদের কি আজকে আমি কাকাহাম তাই হামজামা ইয়াপারো তাই তিনি নেওয়াপান বাw খাই মান্দা ফেনাই চিনি তিতি দিছিনি বরম গানাং ইয়েম সুহেল বর্মা বনবানি কাকাহাম তাই হামজামা ইয়াপারো অর মানজা পাইকা চিনি তিতি দিছিনি জুনাল ডেভেলপমেন্ট অফিসার JDU সাহেব বনবানি কাকাহাম সাব JDU তাই চিনি জুনাল সাব জুনাল কমিটিনি মেম্বার্স BC চেয়ারম্যান নখবই যত বরম গানাং চিনি সোশ্যাল ওয়ার্কার্স তাই কামিনি আমসাইনি পূজা কমিটিনি নখবই যত নানি কাকাহাম তাই হামজামা ইয়াপারো অম যে जों एडिसिनि NDC फान्ड बाय और तिनि कैसा डेभलपमेंट जे फान्ड बाय और जे कैसा मोटाई मक आने बिजाखा म आमसाइनि लुकुरमनि सालकरकमा म सुंगनि कैसा दालान नगखाय मोटाई खालायनानै म जों तिनि सम्भव बुंखा चिनि तिति एडिसिनि NDCनि फान्ड बाय जरा किसानि बिसिङाव फान्ड लोकेसन बुंखा आबुन बागै जेता पाइनानै तमनि सामो पाइ मानसुबै आबो समय असा खाइसो फैया असा बहर नमुखा मोजाङै खाइजाखा ताबो काली पूजा खाना हरकाना काली पूजा नान आबुन बागै ताकारे खाइ मन तिनि को खाइ दिजाखा एकै ताबो कखुखा मनते ताबो तांगे दिखा अम अ एलाकानि बर रंनि सालकरमनि नायमानि मानना मुसुमानि अम ताबो बुंखा मन ताबो नायतिनि खायनानि दायित्वखा अ कामिनि बर बिसि बुरुम बुरुम जों जेनो पुइतु साव और अ पुइतु तुइ और मताय खायजना बागै मन काहाम खायै गोथार खाय तनिनानि दायित्व बनंनि जाहाथे खाय अम तो ओपेन जेतु कैसा मानदबन और गो मताय पाय खायनो आहाय न पुन वा टक बा अगरनो सिरिका खाय चागला और गतो तो बेर र बुमुय तनिखाय चानाय और जाहाथे वो कुन समय रगो तास रका थुंजाकुन अनेक समय चिनि बर र हाबै तास र बथुंगो आं गोबां जागा थांगाय नुगो अन्ते रगादे तामखुन मना नायथकाय तनिदि मतेखेना तेरे तेरे खायै जों ADC स्टेट गभर्नमेन्टनि फान्ड बाय जोंगो MLA नि फान्ड बाय गोबां जागा ताबो मार्केट सेट जों खाय दङ खालायजाबाय हेकाय आगामी बोसोराव चिनि गोदान बिसिआव हेकाय चिनि फान्ड बारिबानो जों खायनायनि बागै सायख'बाय दङ हेकाय मतेखेना रामचन्द्र घाट आमसाइनि डेभलपमेन्ट जों बुसखाङो मातु बुनाय खाख्लायो जों खुब तारातारिनि बिसिङाव चिनि रामचन्द्र घाटनि लामार नखबै दैनि समस्या मोटामोटी जों ताबो समाधान दिगोन थांदों लामानि कामबो गोबां नखरजा हेकाय अमर मेसें महर माखायसननाय ब जागाव उगनाय हेकाय आं चिनि एनसारनो सानाय चिनिर चिफ इन्जिनियर फाइना दिनाव बबतंनाय जोंखोनि न नायलायनाय चिफ इन्जिनियर आरडिनि बखायनाय PW नि बखायनाय चिनिवाय आमसाइनि लामार ब जागा जों तेबो खायना नांगो बनो पिस खायना नांनो अबनो जों मा नायलायनाय मतेखेनो रामचन्द्र घाट आमसाइनो जों ससाखाथि सालायना बागै जों सामुमा थांलायनाय अबनि बागै लुकुरमनि सापर्ट नांगौ लुकुरमनि जों ब्लाइखाय हामजायमाखौ माननानै नांगौ बर'नि सुबा सुबानि बिसिंथिनो दिनै रामचन्द्र घाट जों सायबो साथुन मोसांथुन जतना काहाम फोरोंखाय थांथुन लामा कामते माइथुन मुसुक सावैनो दिनै दाव पादानि आसुबावफ्रा दाबाचिनि बाइजलबारि साब JDCनि Honorable Chairman Boromgonang Andrew Deborma Bonfulan Kakaham Dehai Rohai Jinoro Chief Guest Singh Faisal Faisal
chini ramchandra gadino joto nini ani joto ba hamjagui chongjak chini khasuksa chini honorable MLA borongmalang okra ronji deborma bono belekan hambai ekhak ham amon yagulo eba phaisa paja tomo chini khwai JDC ni chini honorable members borongmalang okra sushil deborma borongmalang okra vikas deborma tai chini ora tebo phaisa paja chini Bajalbari sub-JDC ni honorable member borongmalang kormai deborma tebo phaisa chini ora phaisa paja chini Upendranagar ADC village committee ni honorable chairman borongmalang swimming deborma tebo tomo chini ora khwai ni borongmalang JTU tai Bajalbari ni borongmalang sub-JTU tai joto chini khakam lokro tai basna abjar joto chini social activist borongmalang pilano ani khakam tai habaya pharo Hari ini borongmalang MLA saitang belak important kok nor khana nor chuno ramchandra ga to chong dimani ya gulo chang chini borongmalang MLA bekine singili lai chini am china chung belak na jai je ke samung tangan sakhari tango nor nugi mana chini borongmalang MLA bas halbai re kare kame kana am sai guri boi bo chini lokor ne jin jani kok no khnai tango rutumi tango tai am bo halbai thang norang khorang goi joto lokor malai ni जों अंखरि दङ अमाय केन नर जे वान सुगे हामजुले चिनो खरनि चंग हाय जों बस गंग जों खरनि मिलवे चिनो आमसानि एबा नरनि गार्जियन के चिन बेले के जाय जे के सामु खाय चिनो आमसेन डेभलप खायने ताय के आगिवो आसिक बस रमय चिन TTADC वा कुनो MDC रंग MDC डेभलपमेंट फान्ड नि क्रे एबा ताकले बिसिमो चिनि बुबाग्रानि चाय तुमुमाय बिने हामजु मुबाय Jini honorable CM di Tidul Mumbai, sim taklai MDC Development Fund bo sim taklai jono jotto constitution sim 50 lakh hai sim manka pheba apadata first plot of sim 25 lakh lai sim disagra ko fund green next plot of 25 lakh manai amai kino agiwa chimo amse gurfuro gabama chim lukor samani chimo jawo kaisa motai kainen bo sim gaisa community set nango yo wan suka dia jadi kusyo ang klemalia baisu klemalia aprechin fan keren bagai tabuk osuzuman kaba ang lokorono omanang rinan musungu hingga abono MDC fund allocated mana logi no after 20 दिन बिसिगो सामान klainan test try klaiya yeba wati kebeng mun command bagai chin misri ro continuous samun klaiman bagai durga puja ber complete klain maria ta heke ani musungu obose seng Januari wo February March April ribo riman klai do ya riman bisi kaise phelem tongo nangmani joro manmani ke belegeno khatu khajari ama haima tongjawa amon bagai jine durga puja sariye riye toma khamum diwali sariye toma khamum je jora nawi chung slambai o asa sabon mas ko riba khamum ya ba az jora wo nangmani jora klai graya ku ya ba tini tabuk je diwali kayen bo chin dukur belegeno sede nangi tongo Awan bagai bongni nangman jarawo or samono thepori mangkai ang ubakha tongthogo lokoro ubakha tongthogo tai jini joto je nasing tongai lokoro ubakha humu amai wan sugino immediately dorna bagai mistri hoite jini joto leaders hoite naikol tongai hoite bornang daily khobor nao busu jara ago kha busu jara ago samu kintu jara wo khobor mano tini mistri phalia lum tongo tini te khorsa mi Srinagar sarai meni to himano usu dinka tibani musuman ke nama jarwa ani dukurna ya karan musungo ini Diwali ni siranya perkana beror Diwali nai kai klaiman nai abo ucin dukurun kaisa bukan khatu mani tamburnai amon bagai sen immediately dor laikan jate Diwali ber kai thun aur khatu phas khlaiye aur community se no chini dukuro use ulum thun amon bagai chini immediately khlai lega amon bagai Mistrin hoite, jini officers hoite, jini joto official staff hoite, jini amsen joto social activist, joto jini amsen lukro. Nor khoroksa kai naikole corporate khaitoman bagai, nor ang paikole hambai ro. Debas kang jor bahai mahai, jini MLA obin phai hoite bokbang ma jawo, bo development bagai, jini dugan share tung, gabang ma bisang barang tu baru klien bagai joto jai project snam itu mo, laman bagai project snam itu mo, ama hake no. Ang masar baitang
दा kaisa ang musumani ang jiti phaigangai ramchandra to ang kaisa lukurum bagi ambulance ina musumani amon bai taglai ang sujuman khaba bus kam jarawa chini ramchandra lukurum bagi ang kaisa ambulance order result tomo abo bus kama dak jati sopai nai am hakino tungkini MLA bai tungkini diwoi lama ni problem untung tuini problem untung kari ni problem untung naro chuna hamzai chomani o hamzamani buthaino singrina musuman bagino chini MLA bongtung ang bongtung sapung salbari gila chini amsai lukurungni kok khnawai amsai builai sintini rutu bai tomo am hakino naro chuna logri toman bisitoi naro hamzai naro chuna ashibari toman bisitoi sumbus kam jara teba samungka kaham khaini bagai naro sin bagai suri tongi abo naro chuna logri tongi am hakino chini bumagran naikol khamai chini joto sara Tiprasa chini Tiprasa bagai chini 13 जना MLA tomo kemauan boro Simon je 13 जना MLA utang Simon nai keba bui chini 13 जना MLA bui 13 lang soman haisi omonaro nui mangro thanai assembly logo chini 13 जना MLA ro bush khoran karaka chini lokur bai kok sai tom oma hakino chini 13 जना MLA assembly tomo amon legol bo chini MBC ro bo oma hakino kara krai chini jono sadharan bai khoran li tomo te bus kango chini je na harmon chini topan chini harmon main uddeshyo abo to chang जे माया समय से कंटिन्यूअसली अवन चुन डिमांड प्राय थांनाय ना एबा तिकलाने चिन बगर नेतृत्वे अवन लगे चिन डेभलपमेंट सांगबो चिन क्राय थांनाय अबो चिन जत रुकुरो थांच तमन बिसितै चिन जत लिडर सुनानो जुबान बिसितै जोंहा सामन खनाय मानाय एबा हायनो हाय तेगेसा तेगे तिनि चिन आमसे साग्रा गहनमो सुबो जों टिटिए दिसे हापांगो आईसीए बेडेन बुखतै काया जोंनि निशिन नागा तिप्रा आइडल हुनै आज अगो चिनि आमसानि जे लोकरो पार्टिसिपेट खालामनानै नम केरेन फुंनान बागै आबोनि मिनिं तबो गोबांमा बर क्वेश्चन खालामनो न डेभलपमेंट खाया तामनाव रसम मुसमन बागै अम हायख्लाय अ जे फान खालामना आबो आमन बागै फायहायसि आज आईसी बेडको फान खालामना कल्चर डेभलपमेंट खालामना बागै आफान दङ जागो नों तुम जुदि आ कल्चर डेभलपमेंट आ फानि मुस्केंगाय आफाना नुफिरगो बार हनाय बेबो गोबां बर नर कॉन्फ्रेंस खेलबे को माके बखरो सिबनाय ते चाइ कानक्रै अमनता रां स्पेनक्राय लामा सामना बगे पीडब्ल्यूडी फंड फायो कल्चर डेभलप खालायनो बगे आईसीए फंड फायो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट बगे इलेक्ट्रिक डेभलपमेंट खेलबे आरो फंड फायो जतम जानि डिपार्टमेंट अमगे फंड फायो अम हागे छि मानसुका ताबुनि जराव चिनि यंगस्टर बर मॉडर्न हमजामानि लगे चिनि फोक म्यूजिक इम्पोर्टेंट नानाय तानि हंके चिनि सिनेमा चिनि फोक म्यूजिक बायसे चिनि सिनेमा वेस्टर्न म्यूजिक बाया चिनि सिनेमा वेस्टर्न म्यूजिक बाया चिनि सिनेमा वेस्टर्न कल्चर बाया चिनि सिनेमा चिनि ओन तंनानि नानाय आमन बगे ताबो गोबां बर साबो मुसाफिया बा चिनि फोक पवित्रबो आमन बगे चिनि इंडिजिनस फोक म्यूजिक नो जों प्रायोरिटी होय चिनि इंडिजिनस फोक म्यूजिक जों मोथांना ना बगे चिनि जे यंग स्टार नि बिसिते जों आबनो अ प्लेटफॉर्म जों याफारना मुसलमान बगे जों कायसा तिप्रा आइडल नारखा अब हागिनो गोबांमा शेड्यूल खायजा तमजे 15 नि सिमे जों ऑडिशन हाना चंगनाय तब चिनि जुनाल एबा सब जुनाल नि ऑफिसर छोटे नाव नोटिफिकेशन मानाय एबा फॉर्म मानाय आरो बिसिते जे मॉडर्न सामान लगे फोक टीम बनर बिसाय मा खानाय जेन फोक इंडिजिनस फोक जेसपन दं जादु कॉलेज पांतों खेरा बाय म्यूजिक पांतों वाइन खिलमा पांतों मामी तांतों गोरी आंतों हजा गिरिंतों चिने काटिन बसनितो रामफल बसनितो दालंग बसनितो जत जे इंडिजिनस जे फोक म्यूजिक तो मने आ जागोनरो प्रेजेंट मा खायने एबा नर सबै नम टेलेन्ट मा खुनाय अमाकिनो चिनो जाज संगाय चिने सारा त्रिपुरा नि चिन रिसामुग एबा प्रेसिडेंट अवार्ड मानजार बर मनाजे तोरबाला डेभलप बरो तंनाय आज जावते खरज तंनाय चिन सारा त्रिपुरा जे क्लासिकल करन रिसामु करन चिन बर बर हेमंत कुमार जमातिया ते चिनि सारा त्रिपुरा म्यूजिक मा हामजानि चिनि कोबर रिसामु हामजारि तु बनाय चिन बर बर कप्लाय जमातिया हायनो हाय चिनि ओइनान सिबर साबै तांसिबर साबै तंनाय दबन हामजारि दबन रिसामु हामजारि तंनाय चिन बर मा सयतरन देबरमा ते चिन बर मा और देबना बर हाय सिंगर सबर जाज खालायनाय ते डिस्ट्रिक्ट वाइज चिनि अमाय जसुआ हालाम गोबां बायदि मिउजिशियान करन को बराव जाज क्रिएटिं ट्यालेन्ट न सिटिक्लाय तुबनाय ते चिनि यंग स्टार न बराव मॉडर्न म्यूजिक हामजामा लगे बरनो फोक म्यूजिक करनानै एबा फोक म्यूजिक हामजानै बस प्लेटफॉर्म या करनाय तायके जों
do fani mo thangna ga chin culture mo chung mo thangna nai je boroni sinimon kore culture sinimon kore mo kore bini kono to mo thang jaya o ma gina chung chin demand samman loge so omo ha ke chung develop lai ma thang nai on ba chung tini titi sa hapam immediate fani bishi kono जों बेलेगेन कॉन्फिडेंटली जों आवन इनिशिएटिव नाका ते नरम जोदन कॉर्पोरेट क्लेमन बिसितै जों अ प्रोग्राम जों सक्सेस करनाय ते चिनि टैलेंट नम बसो हम हाके जों तिग्राय तो बने जाते इन फ्यूचर बरल चिनि रसामन बाहायनो हाय हाकोत खुशारि मान बगै जों हम हाके चिनि यांग सरम जों प्लेटफॉर्म या करनाय तमागिनो जों अपन लगे चिनि आम से डेवलप खाने बगै जों जत लुकरो इवेंट चिनी जोतो विलेज कम्युनिटी चेयरमैन तो विलेज कम्युनिटी मेंबर तो चिनी जोतो लीडर संतो आई रिक्वेस्ट करनाय नरो जोतो जाने आम सायो सात थारी न नाइकल दी नरो नाइकल ना यागुलो नरो जेकुनो प्रॉब्लम फेस केगाय आं तमो चिनी एमएलए तमो नरो खायो नरो प्रॉब्लम को सफाई दी जों जाते चिनी एमएलए को गिरगे चिना हमनो वन सुबे चिना हमनो सॉल्यूशन प्लान ना बगै जों साइट ऑफ नाय चिना आम सायो करमा जों जे मानसार जों बरमनि जे डिमांड फुलफिल खाने बगै जों ट्राई खायनाय तेनरो लगरिमन बिसिदै जों हमनो सक्सेसफुल खाय माननाय खापांनि ताखोकटाय बुखुसं अमाहायनो जरानि न्यूज नायतंनाय जत लुकरकनो हायना हाय लाम सगो तिनि बेलायनो जरानि न्यूज नि कक सुकुरु पान्दाव नांकुकमानि तिप्रा सरक जे पाटुइ तंमानि तिप्रा सरक बो जागा तं बो स्टेटास तं बो अपडेट तं अब बेलाय नांकुकमानि कक साका एक्स मिनिस्टार मेबर कुमार जमातिया हेकबा तिप्रा मथानि ताबुक सीडब्ल्यूसी नि मेंबर मेबर कुमार जमातिया बेलायनो नांकुकमानि कक साका ताखोकटाय बुखुसं तामुनि हिंखाय बुबाग्रानि कायसे तिप्रा मथानि फेसबुक पेज फैन पेज नि कायसे खलक लाइमानि अब जत तिप्रा मथाना आइटिसेल रक हैंडल खायै तिप्रा मथानि कक न लुकरं थानि ताइबो फारि रिना अमाहाय पुइतो बायनो कायसे पेज खलक माने फियाब अब हैकङै थांखा ओ हैक न साबो खायके अब स्राय तिनि सायखनारिका मेबर कुमार जमातिया खापांनि ताखोकटाय बुखुसं इंडिया हानो कारिबो इंडिया नि बायराबो तंगो अमाहाय हैक खायनै गोरों रक साबो दागिखा बिसिङो साबोनि वान सुबमुं बाय अमाहाय कायसा तिप्रा मथा पार्टीनि कायसा आईटी सेल नि कायसा पार्टीनि पेज नो हैक खायजाका अबथिनाङो एसपी बाय सह खलायै नायटुकजोंनाय कारिजाकनि इनक्वायरि खायजाकनि इनभेस्टिगेशन खायजाकनि हिनैनो सायखनारिखा मेबर कुमार जमातिया खापांनि ताखोकटाय बुखुसं तिरप्रा हास्तेव तिप्रा सरकनो तामुनि बागै डेभलप खायमाया नै कथमास थुमनाय हेकबा जरानि न्यूज नि कक सुक्रु पान्दाव संजाक मानि यागुलो अककनो साका बेलायनो नांकुकमानि ककनो साका तामुनि हिंखाय तिरप्रा हाव गोबांमा डेमोक्रेसी फायका पलिटिशियन फायका बा राज आमल थांमानि यागुलो तिप्रा सरक ताबुकबो ओ 2023 तिनि सिक जराव ताबुकबो तिप्रा सरक डेभलप पुंयानि खरां कासाय तंमानि तिप्रासा आमसायो डेभलपिंग या मान थाइमाया जस्टिस माया राइट माया अकग्रकनो ताबुबो खरांथि साविनो बाक्सा बदल तिप्रालेन्सानो बाक्सा बदर ग्रेटर तिप्रालेन्सानो अमाहायनि डिमान्डति साजागै तंमानि कायसा राज्योनो अमाहाय दाल बिदाल डिमान्ड खाबांनि ताखोकटाय बुखुसं मेन प्रब्लेम हंखांखाय कांग्रेस फानो फायदि सीपीआईएम फानो फायदि बीजेपी फानो फायदि एडीसीओ फान रहजागिया रां पैसा रहजागिया बागैनो तिप्रा सरक जोंजाल कलायो खाबांनि ताखोकटाय बुखुसं नरकला बाहायमातं नरक कमेन्ट खायसाहान्दि एडीसीओ हायकाबा तिप्रा सरक सिनि बुकुं बारारक तामबागै ताबुसुक जरा सिरिक लायजाक काब लायजाक खरां किसिक लायजाक हंगांखै एडीसीओ हायकाबा तिप्रा सरकनो डेभलप खायनि बागै फान रहजागिया अ जागानो मैक्सिमाम अ जागानो मेन प्रब्लेम नै सायखानारिखा मेबर कुमार जमातिया तामुनि हंगांखै स्टेट 26,000 crore budget फियाबा तिप्रा सरकनो डेभलप खायनि बागै तिप्रा सरकनो
एडिसनि तै खलायै तिप्रासा रकनि जे एरिया दङ जे पपुलेशन बरक दङ अमनो डेभलप खायनानै मात्र 2% हायकाबा 672 क्रुल अमाहाय रक जिरां रहजागो 31% मानन तंमनि जागा 2% चे मान हनै सायखनारिखा आबुनि बागैनो तिप्रासा रकनो तिनि डेभलप खायजागै माया नासिगै नायखांखाय स्टेट गभर्नमेन्टनि बखाक्तै गोबां मानो इसा खायखांका मुसुं खांखांखाय तिप्रासा रकनो डेभलप खायमानो फियाबा सिटुतैनो बुमा मातय बुफा कटय हायका तनजागो हनै बेलायनो खानाङै लुकुरकनो सायखनारिखा एक्स मिनिस्टार मेबर कुमार जमातिया तामुनि हिंखाय बोबो आगे बीजेपी बाय आईपीएफ दी हापां टंप्रुवो मिनिस्टार ngै फाइजाक स्टेट रो बमायखलै प्रशासन चलि बमायखा चालक बमायखा फाइ जत बिनि थारिवो इनक्वारी तथ्य ब सामुं खाइ फाइमानि बागैनि ब अककनो साइमानो सिवैनो अककनो साइ दङ नासिगि नायखांखाय एडीसी एरिया 707% हाई एरिया आसु कतर दङ जेनारेल हंका 3% हाई फियाबा पपुलेशन का जेनारेल गोबां एडीसी ओ किसा कम फियाबा एडिशनो डेभलप खायनानै आसिक एरिया कटरनो डेभलप खायनानै हिंखाय फान कटर नांगौ रां फैसा नांगौ आमाहायखायनो तिप्रासा रकनो डेभलप खायमानो हनै अमायखा सायखनारिखा मेबर कुमार जमातिया ताइ कायसा बेलाय नांखुकमानि पलिसि मेकार बा गुबुन बंशनि दा अमाहाय सुकिनि खायतों अब साइमिया फियाबा आसुक गोबां मा तिप्रासा रकनि जागा न सुदा ताबुक रां रहमानि रहया जस्टिस मायानि माया पतिरपद मायानि माया तियासर हेडक्वार्टर कटर कटर खाय तिप्रासानि जागा रक नाय दङ तिप्रासा रकनि जे एरिया तंमानि जागा तंमानि अब्रक बाहायनो मंगरी रक हनै बेलाय खा नांजागै सायखनारका मेबर कुमार जमातिया आबनो कारी बाहायनो तिप्रासा रक जे जुबक रक खायकाबा सिकला सिकली रक जे जब मायांगै तंमानि जीआरबीटी नि बखाक्तै ग्रुप दिफानंखा जतनि लास्ट जतनि लास्टनि जब फानो ओंखा जत एग्जाम परीक्षा निरीक्षा खायमानो बिसिंतै अमाहाय आइन खायमानो बिसिंतैनो तिप्रासा रक ताइबो डिप्राइबङो बेड लक जे वैकेंसी तंमरक बाहायनो सुफुंजागिया हनै बेलायनो खा नांजागै साखा नरक बो किसा खनाय नायदि एक्स मिनिस्टार मेबर कुमार जमातिया तामो साखा आबनो कारे बाहायनो खापांनि ताकुक ताइबो खुक्सं मैडम गीता देवर्मा बाहायनो जरानि न्यूज नि कक सुकुरु पांडवतिनि कक सायखानारिखा बेलाय नांकुकमानि कक तामुनि हिंखाय तिप्रासा रकनि खरां अककनो कक साजाक माहाय एङो तामुनि हिंखाय साया तंगमेया तिप्रासा रक इंडिपेंडेंट हेगाबा फियक जाक सग्यासा अकक साजागैनो थांनाय खोनानानै सेलेपानो अकक साजागैनो थानाय तामुनि हिंखाय अकक साया हांखाय तै तिप्रासा रकनि थानिवो यकनानि अमाहाय मुसुंमानि अककनो कक आसै फायनाय तामुनि हिंखाय कायसे सोशल मीडिया वो बीजेपी नि बी टीम हनै तिप्राम थानो जे किसे किसा मीडिया रक जे न्यूज खायतंमानि प्रचार खायतंमानि अबनो बेलाय सेलेंजागै गीता TWF हायकबाय गीता देवर्मा सायखानारिखा बेलाय खानांजागै तामुनि हिंखाय बुबाग्रा तिप्रासा रकनो फियकनानि बागैनो असुगजरातै केबोबाय ताबसुक जरा कम्प्रोमाइज खायाको तुमुनो कम्प्रोमाइज खायंखाय आईपीएफ टी हाई गभर्नमेंट आसुगै तंखामो फियाबा तिप्रासा रकनो कायसा नासिकमुनो ग्रेटर त्रिपुरालेन हायकाबा कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन दुवै तिप्रासा रकनो फियकनानि अबोबायनो बुबाग्रा केबोबाय कम्प्रोमाइज खाया आबनि यागुलो बाहायनो गोबांमा मिसिल हन्दे अमाहाय मुभमेंट हन्दे गोबांमानो उराम उराम खालायजागैन दङ जरा जरा खालायजागैन दङ बीजेपी नि बिरुद्धि खायनो कक साजागै दङ हंखाय तांगै
tangai tini BJP ni B team hani o jaga o kok asainani nang public rokno tamon bagai miss khlai om haikya phrangjagai tong message hamya rinani nai tong dop hayog yangi tong pro dop pha jingjalangi tong pro wo media phanangka newspaper phanangka public phanangka neta mantri phanangka jotono o jaga suba phainani nango jotono khanangnani nango tiniwo netarokni manthai netarokni developnani family sanani aboni bagaya whole entire Tiprasa rokno phyognani movement si o jagao sinai ringnai media handi joto no o jaga suba phainani nango phiaba je sanai tongnai rok je nai tongnai rok brokno ulta hamya si sai tongo niji bai niji nei omaikano dukhu nangjagai sai khanarkha Gita Deborma abno kariba haino tabuk Tipra motha second regional party ni bukhago belaine kaisa history obo tabuk bubagrana bisingthini ungo Tiripura hai kaisa state do ancholik hai ko regional party kebubai alliance hai ka compromise ingya khaino second party ngi tongo aron bisingo leader of opposition onmes Deborma ni activity belaine kaham tiniwo uram press meet khaisao kami amjai guruwe lukrong bai kok sao assembly table sakawo togui tiniwo Greater Tripura Land kok sao hamyangi tongmarok ni khorangti sao nei abuni yagolobo tini bo issue bo angle no nugui tini BJP ni B team hanjak obno tuino madam Gita Deborma belaino khanang jagi kok saka phiaba je jorabo tongphruwo party ni kaisa opposition leader 18 chimi 23 jira manik sarkar no ripruwo leader of opposition haikaba omhai opposition leader ti tong kurui sing saisi maya apro taibu khorang ti sajagya Tiprasa angpuro hangkai Tiprasa bai Tiprasa tambaga omhai ka kok asainani nang nei saikhanarika Gita Deborma norokisa khanai naidi ex minister member kumartai Gita Deborma tamosa social media bobagrani mungtui sing khlailai abono sing khanaka abo hek ngi thangkha sing khobor khanamani logo no sing wanchokha abo to belai serious matter hek khaimani pore boro bibinno unnecessary nangnungya borok aro add khaimano abro tui sing logo no sing police thangkha abo chin hese party ni hisabe ang hese CWC member hisabe sing ang bai rajeshwar tei chini media social media Tipra mothani sing thangai a crime branch sing kaisa memorandum rekha kaje sing complaint lodge khlaika a jaga sing arni SP malaikha malai boy onek detail kok salaika nike bobo sabo obo to omhai kabang issue gi tongo sudu Tipra mothaya kabang ma hek khlai sing jinoro complaint phaio जों नायनाय अबन्तयै इनके बसाबो अबो अनेक कठिनी व्यापार जे हे खाइनेर अनेक बरक अबो इंडिया नि बायरेगो तंगु पास इंडियाओ तंगु हिबो सावो अबगै अबो बेलाय केन कठिन अबनो इन्वेस्टिगेशन खाइने बगै आपनो जों खाइनाय साका इनके जों साका बद चिनि पातिनि व्यापार प्लस चिनि बवाग्रा जों दोनो रेसपेक्ट खायो बनो दुरनाम खाइनाय बगै bono bung hamya khaire bagai omai chokranto chaloi tongo abarong chung saka abagai sing abanti our party stand very seriously omono the immediately in action la yangkai in future the further movement sing khaine rengbono sing saka inke SP sago thik ase abono chung serious kana nai te immediately sing abono sing take up khainai o action na bagai himbaro tuno kaurika aho state government ni matter sing naidi Tipra jo hongkai hisa betikrom sing lugjago additional budget to emne kom nagdo siu chini state budget pray 2600 koti taka 26000 koti something 26000 crore obhai chung state budget mano কিন্তু additional budget
not able 1,000 crore. So nukha only something 600 crore has no bro. Ek number about the budget belai com. So nai nekhanke as per population, as per area infrastructure nai nekhanke 1-2% si edisio budget khajau. Abo state budget. Abo joto figo toma CPM ma Congress joto chalo kha edisino. Sosmo jeng chalo CPM bu jokonte chalok tongfra boro bu sawo chin rada son babu song sawo sono budget kom rawo deprive play hai sawo abo to ngui thangnai. Tomake jeng understanding sima tong haisi. Ang je buchimani ang hese minister tongfro jeng edisino unote khane bagai jeng chesta ma khainai. Ang to onek bar o kong bu saka. Phiaba state government boro interest naya. Jeng ang koncha ke example nai. Chin jokonte biplop dev ji to mokhmo ditong pro. Bon je personal interest. Personal has a minister. Bon interest by bon itcha by bo 30,000 koটি rang hoka. Obo imen jeng cabinet to slide gya. Topona has a chief minister jeng jara bon approve khaikya. Ngai bon itcha bon musu mani bo 30,000 koটি rang rikha. Abo chief minister ne boni power tongo boni fantong boro mana koko abo chief minister ne onak kisu mobotong. Ngai abo mukhomantri changi rohokha. Oi kunding yakho. Tabuk boro homano. Itcha khala ke tabon mukhomantri bahino development khaina bagai rohmano. Ei abor je jeng sinanang asol ke ora jaga jeng chini public rok jeng sinanango tangi edis development ya. Ang usang bau kok saka nirok khel khaide ang usang media kok saka kabang ma koto project tong 100 কোটি 500 কোটি 600 কোটি project abar ono kundi bro edisio bro khikhlaiya for example dong sanai jokonde minister tong cabinet minister tong pro sing nije approve makhlai cabinet pass makhlai ton dini ne tabo nagarjola kasi aro building ka sanu khana katal building abo pray angkhana 200 300 কোটি টাকা angkhana project tab building pai thangkhabo nagarjola kasi building khlaiya abo cabinet sing approve khlai teka hai toni noro ta motor stand puran motor stand ar tabo kam cholai do abo pray 100-200 কোটি ni project teka hai tonguni noro age ni jail khana central jail aro kaise project khlaikya housing complex plus supermarket abo pray 100-200 কোটি টাকা project ei omai khlaigai project khlai borok development khlai Engkang proshno omon perklayo engka tangi edisi khlai gya because ang again repeat makhlayo chin bublop debra hogoi tabo hospital upgrading ito borang 30 কোটি roka tinti shopping complex khaidi high khaidi hene bor homano 100-200 কোটি টাকা na abo iten ichha state hona kor homano ei obo high khlai 40 বছর রমই এডিসি ও রাং রহ জাগিয়া বাজেট মানে ঠিক তো বাজেট কম যে সাই মানে আর বেতন রকেন অর্ডার বেশি পাই থাকো তা 600 কোটি রাং রহখা আবার বেতন সি অর্ডার বেশি থানাই 80% 70% আবার বেতন পাই থানাই তো বুঝ রাং তংনাই বাদ বাকি এই অবশ্যই जों মেইন जों সিনা নাও চিনি স্টেট जों বারো সালাই দেবা তোমার সিপিএম তো কংগ্রেস তো এডিসাল খাবলে step motherly attitude so na bunga mak to heke borok thungu ei om haire sung prawn makha abo state government ichha khai ke additional onek develop khai mano kintu khlaiya ta kaise another most important na kok sagon adc bisi chini area kabang 70% area angke adc area u 70% area go koite college tong Mansonedi. But 30% area are a college, university, supermarket, hospital, lungsinai. Borong so EDC 70% area wongkai na aro college tongu kaham, na aro hospital tongu kaham, na aro ke supermarket tongu kurei. Tangu. Ei oba herok sung detail sung sina dorkar. Tino jonogon public consciousness na dorkar. Nungki ompio college khlaimeya.
नों करबो कलेज खालामैया ना हस्पिटाल खालामैया नोंखौ तुइदु खालामैया नोंखौ दिनै बाजल बारि जों खालामैया कलेज नोंखाय दिनै अबगो गन्डासरा खालामैया सुपार मार्केट এই অমাইকে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট এডিসি এরিয়া বড় খাইয়া নাইয়া ও প্রমাণ ও 40 বছরनि थांगा जों तानि हमा दिप्राइंबासो जे एरियाओ जे एलाकाओ गर इनफ्रास्ट्राक्चार डेभलप होनखाय ऑटोमेटिकली आ एरिया डेभलप थानाय आरो कलेज खायदि डेभलप थानाय हस्पिटाल खायदि कत हस्पिटाल खायदि डिस्ट्रिक्ट हस्पिटाल बा सब हस्पिटाल आरो डेभलप थानाय सुपार मार्केट खायदि डेभलप थानाय आरो ऑटोमेटिकली लामा थांनाय दै थानाय कारेन्ट थानाय जे जायगायाव इनफ्रास्ट्राक्चार डेभलप होनखाय ऑफिस गरि एस्टाब्लिश होनखाय आ एरिया ऑटोमेटिक डेभलप थाङो अबर खायदि गया टेक्स वेरी इंटरेस्टिंग आं बार कक साव केबो अबनो जों सीरियस नाया बाकी डेभलप खायगा एडिसि एरिया बरो 70% एरिया एडिसि एरिया आरो ताम खायके बरो टीएसआर कैम्प हेडक्वार्टर 12 बेटालियन टीएसआर हेडक्वार्टर आबो जतनो एडिसि एरिया खायजाव हजार कानी नागै 1000 2000 कानी जागा दखल खायगै बर्तमान खायके एडिसि एरिया गो टीएसआर हेडक्वार्टर टीएसआर हेडक्वार्टर मामाबाय बेटलेन क्वार्टर हेडक्वार्टर मामाबाय एरिया डेभलप दंनो अंगिया अब उल्टा टीएसआर हेडक्वार्टर खायगै आरो कलेज खायरेदि यूनिवर्सिटी खायरेदि सुपार मार्केट खायरेदि ऑटोमेटिकली एरिया डेभलप थानाय ए अबाहायरो खायजा गया अबनो बर प्लान माफिक 40 बोसोरनि एडिसि मामानि अब उन्नति गया डेभलप गया तांबा स्टेट गवर्नमेंट इच्छा करे ना सीपीएम ना कांग्रेस ना बीजेपी रे कक ऑटो साइड दं सबका साथ सबका विकास कामा रेकर्ड टंगलेनो रंग साइमानो आने बस कांगोसे सावो 2023 नि होय नि बिसिंगनो जत लामा एडिसि एरियानि गाहाम खाय थांनाय दैमा थावनाय लामा उंनाय हनै बासन दइतंब्ला आने बिसिंगनो जिनि मन्त्रि कटतर मुख्यमन्त्रि र ताबो दोनखाबा उंगिया ए अमहाय जोंनो बर डिप्राइभ खायतु माने अब सिस्टेमेटिक खायतु माने अबनो जों सिना नांगौ बनि बागै तिनि आं हेसे तिप्रामा थाय लिगार सबै अमनो मा सानाय जों जेसो डिप्राइभ दं माने जों जेसो बक्तबगिं दं माने अबनो तिनि नेताराव सिरियास कनाया सबसे बस्तिन प्रॉब्लम तिनि अबस्तिन तालिका हामिया टेकासे भेरी इम्पोर्टेंट साख्रि आफ्रो आं बारबान प्रोटेस्ट सेका जखन जों कैबिनेट मीटिंग फ्राव चिना मालो आं साका ओ जीआरपीडी खालामना अब चाहिए रिक्रुटमेंट पॉलिसी अब चाहिए चिनि बागै सबसे डिप्राइभ नाय चिनि तिप्रासा रक चिनि एसटी रक एसटी एस डिप्राइभ नाय साका बर जीआरपीडी खालामनानै जों कैबिनेट पास मखलायका एग्जाम छाड़ाते चाकरी सिमान लिया इवन ग्रुप डी ग्रुप सी जत चाकरी 4 क्लास चाकरी पर्यंत सी एग्जाम बायसी चाकरी मानसि नायखौ आरो जों बारबार आं खायखा अब कैबिनेट एप्रुभ खायखा आफ्रो आं सारखा अब गथ'याखौ आं गोबां एग्जाम्पल साका इवन बीजेपी रुल्स गवर्नमेंट आरो बर'फ्रा चालु खालायाखौ ठीक आसे सेंट्रल गवर्नमेंट जों साहका बर चित्र होका न अमाके जीआरपीडी सिस्टम खालायो रिक्रुटमेंट खालायदि रिक्रुटमेंट पॉलिसी खालायदि किन्तु गोबां बीजेपी रुल स्टेट बीजेपी सरकार बर मन एडप्ट खायाखौ बर मन एक्सेप्ट खायाखौ आंबो सागा ताबक जों खालायगै मेबी आफ्टर 5 इयार अब 10 इयार जों खालायनाय किन्तु जों सरकार फायमोन लगनो अमाय सिस्टम खायरेखा ताबक जों चाकरी मानलिया जेनेबा हजार लाख बेकार लाय दंगो जोंहा टिकि मानलिया जेरै गोबां बेकलग पोस्ट दंगो बेकेन्ट पोस्ट दंगो आपनो कोनो बरक चेष्टा खालायगलनो बागै आं आगे बसो साका इवन आं तिनि बरं बना तिनि होम मिनिस्टार आंबो प्राय 3-4 बार मालायखा आं बनबो कक साका तिनि सबसे प्रॉब्लम के तिनि यूथ नि तिनि बेकार समस्या अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम तिनि हजार यूथ रो दे आर फ्रस्ट्रेटेड प्रो दिशा हारांगि दंखा प्रो चाकरी मानलिया एमए पास बीए पास नेट क्वालिफाई टेट क्वालिफाई इवन इंजीनियर रो चाकरी मानलिया तंगै स्टेट गवर्नमेंट रो बरक चाकरी दिया चाकरी मान थांखे और नि कंपटीशन मातंग सिनाय बने बागै only for ST आं साका ST SC नि बागै स्पेशल रिक्रुटमेंट ड्राइव
स्पेशल रिक्रुटमेंट ड्राइव खालामखांखे जों साख्रि मोननाय अब जों खालामनो अब कैबिनेट एप्रुव खालामनो आं कम्पेयर खायसाका एग्जाम्पल हिसाका जुट आमालो 91 92 रगो अब खालामजाखा टीजेएस कांग्रेस आमालो बर कैबिनेट एप्रुव खालामगी स्पेशल ड्राइव के पर साख्रि दिखा अब के स्पेशली वैकेंट पोस्ट फिलअप खालामना बागैसि अब जों खालामनो इनके जों 5-6,000 साख्रि मा खालामो जों बर' तिप्रासा साख्रि मा खालामो आं होम मिनिस्टार कक साका किन्तु केबे मिनिस्टार आं सिगां मते चिनि आमालो केबे मिनिस्टार थाङै दिल्ली बर कक सायाना बर होम मिनिस्टार कक सायाना जों कमिउनिस्ट खालामनो जुदि बीजेपी नि एमएलए रो मन्दिराव इच्छायगोनखे बर सामनो आप्रो चिनि कामखौ साइ दङ आंनि बिसिङावनो चिनि होम मिनिस्टार अमित शाह जी बसाव ओके आई विल डिस्कस विद चीफ मिनिस्टर हम चीफ मिनिस्टर के साथ बात बोलेंगे वो आना साजा आप विप्लव देव मुख्यमंत्री आने बिसिङाव बसाव आं ताखौ मुइतो मानो आने दल गोबां दं बर' खानाय दङ अ मेटार तुइ आं चीफ मिनिस्टार कक सानाय आं विप्लव दिबाय कक सानाय बहुत साजा इनके अबरनो तुइ आं खागो बीजेपी नि लीडर मिनिस्टार कोनो हेडेक गैया बर सोबो सायाना सोबो सारायाना बर दिल्ली नि मिनिस्टार आं खागो बर सारायाना किन्तु आं साका आं 2-3 बार कक साका दिस इज बिग प्रॉब्लम चिनेरो चिनि यूथ रो हजार लाख स्पेशली एसटी यूथ दे आर फ्रस्ट्रेटेड बर चाकरी माया तांगै स्टेट गवर्नमेंट चिनि वैकेंट पोस्ट फिलअप खालाया कक त्रिपुरा चैनल नि जे कम थेंनाय चिनि दाखुक समीर देवबर्मा बो चिनि तिप्रामो थानो बीजेपी नि बी टीम नि जे इलेक्शन तुप मानी आपनो तुई आव बेलाखिनो नांकुक मानी जरा नांकुक मानी कक नङानो संका नां वानसुगो कक खे आं काहे के सानामु जोङो बरो तिप्रामो था त्रिपुरा हो 2021 आजायै बिनि जे सामुं जे पदक्षेप ताबुक सजरा खालायदोंमोननि आबो त्रिपुरानि जत्त बरकनो स्राय निजिनि मकल बाय थांबाय नुगैदों इनके ओ जागाओ जोंनि दाखुक समीर देवबर्मा बता मनो बुजिवै इंगा खाबा ता मनो वानसुगै बाबा जे आंचलिक पार्टी महाराजानि नेतृत्वे तिप्रासानि बागै तिप्रासानि हामग्रायनि बागै सामुं खायनो हनै कमिटमेंट अंखरि तंनाय पार्टी न बाताङै बीजेपी नि बी टीम हंका आबोखाय आं किसा मोनैना बो मुचुंखा हंकाय आं आबोनो वानसुगै साक तने वानसुका वाइसुगाय उजे कुतुं बो साप्रो मीडिया रक बायदि किसा कक सालायनाय नाखा मीडिया रक न किसा रिंना खा नै आं वानसुग्राखा ओलखाय आं हाय रिथिं खायपिका जेना दाखुक समीर देवबर्मा तो फार्स्ट टाइम या चिनि बरनो आक्रमण खालायमानि आगिओ जखन चिनि बरम गोनां मेबार कुमार जी आनि लगिसं ब जखन ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार दंफोरबो बबनो अहरह ब रीतिमतो एटाक खालायका जे मीडिया रखनो रिंगै गतै चारoi ताम रखिनै आबो बन साइमान छनै दो इनका आबरना मुइतु खाय तनमान लेकलाय तांबाय ता कक सपके मासाव इनकाय जोंनुगो त्रिपुरानि इतिहासो बो लीडर बस जरते सामुं खाय थांगा जोंनि लीडर रकनि परफॉर्मेंस बंनि एक्टिविटीज बरक बाहायके सामुं खालाय दं बे पुइला चेंद्रप निसिमि ताबुक साक जरा हे दिबा चेंद्रप निसिमि अर्थात 1968 जे फ्रुचिनि आंचलिक पार्टी चांगाङै बाचावो बा तिप्रासानि बागै सामुं खायनायनि बागै एक्सट्रा अर्डिनारि खालाय चिन्ता खालाय फायो आफ्रु चिनि बिगत गोबां लीडार्स रक बंनि सामुं याफारि कलाङै थै थानाय रब दं बर बतिके सामुं खालाय फैका एबं इन प्रेजेंस ताबो मिडेलो बतिके सामुं खालाय फैका तिप्रासार आबो त्रिपुरानि बरक जनगण लोकुराव जतन सुवाय मकल बाय थांनो लुगैदों काजे इ जे बिटिम हिनजापुरो आं मीडिया रनो आं निजिनो रिगनाले मुचुंखादों आं वानसुका जे त्रिपुरानि बर तो साखी दङ जोंनि माननीय ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार जखन आबाके गतै चारoi मीडिया रनो बान्दे नगरिङै प्रेस मीट खायो हने बजखन इलेक्शन तो फुरबो आं आप्रबाति वानसुगो जेना मीडिया रक ताबो सानाय ब साखानो जे कुबुय आबो दंगिया त्रिपुरानि बर नुगै दङ साबो बति सामुं खालाय दं एबं ताबो
tabuk chini tipra motha butui khlai samung khlai tong bo engelo choli tong ebong chini activities ni bujorti ching result mannai ebong manui tong nai chini leader saboni netritwe tipra motha choli tong abo tipra borom nugui tong kaje chini media bondu jesuk pano B team da saitong A team da saitong BJP ni bufai ba hindong abo ba chini kuno asa jai ya ni ang wansuka abon bagi ang apro jokhon tokhon ang media rokno ringna mani abang ringli angi thanga keso tabu bang abon sanai je bini bukhukti kok mani abo chini tipra mothani thani bindu matra effect nya je kok sanai abo bini thani sawa effect ngo bo bini mindset bahai bini wansuk mani bahai abo lokuni thani bo porichoy di manse haisi tipra mothano tuyi nai di tipra motha actually tabuk sabo lead khai tong chini bubagra lead khai tong je bubagra jibono mane mungsani bagi phan obab umbuya chini mungsa mane bagi bini mukti thapsa klanya naiya obo hai leader hani bubagra chini bagi khanangai tabuk tipra mothano lead khlai greater tipra leni mungai Tiprasa ni je man thaina solution khaina bagi khlai thang tomani obono se bo B team hune jodi bini bakhawo mindset khlai bo saklai manungkai je o media ni akhaba bono je instruction ri tongnai je instructor ni akhaba je media by involved tongnai rok je bishes kai kok Tripura channel by borok ni mindset bahai abo Tripura ni lukurok srai saimani thangana hai mato jemon chung saiman mahaino gai nung je kuno borokno allegation to banani testone to nung wan suna nang thaiblena bini activities bini performance bo bake samung khlai tong bini nahar mung tamo bo tamo kok sai tong at least obo to nung ma wan sunai ge chung saimano chini bubagra tabuksak porjonto usukangosi thanai 14 tarik October 14 tarik noblena khumolongo je chini Meghalaya ni chief minister phai thamani ei Meghalaya ni chief minister borom gana Conrad Sangmaji bo saiklang thaka je norm ni bagi je kuno problem khangkai ang bahaino norni logi tongo asuk khai nangkuk mani kok saiklang thaka je jung bai malanya phayo ni saiklang thaka mane bini kok rok khanaman pore phano ebong adino maharaja ni je deliver bini speech je bo samani abo khanaman pore bo nung jodi bono B team ni saito khangkai bini mindset buino puriche khlai manse khlai abo tei mung sakriya jaga hoise engkai tamni bagale jeng B team mung tongnai ba jeng nang khangkai chini dabi manan bagai chini maharaja je initiative naman abo te Tripura mothan leader joton accept khaine nung BJP bai tabu central BJP tongo chini dabi manan bagai BJP talk solnya nangnai kok salnya nangnai ekta table asuk lanya nangnai tai bole to B team mung ithanya na ngai nung abono nung amtrono wansugai nini busu joratei sochetonota tong ni khabni ni awareness busu nini udorodorshita busu aborongno media ngmani pore phano nung nini abo je wansu khormaya aborongno porichiriya tongkhan chaune angwansu je kono media ronota je kono kok sanan chika bini performance bini activities ebong bono public bujorti poito chawiton abono no kisa measurement khaina nang haisi without any measurement nung musungti saka nung je kono babe je kono kok saitong kha akai basely singja wang haisi engkai obono te kaisa karon ang obono wansu ka je B team hanjamani abono kono base kri abo just bini mindset ni porichoy engkai kajei ikok no angkai ignore khaika phuro haisi engkai ang so sara Tripura ni borok no through media obono saklai mo chungo je Samir Deborma as a media personnel bo je sapan saitong tu bini mokolo je nuk changmani bini observation je nuk mani Tripura mothan activities no babono sanan try khekan hai matongo so bo samani abo tabuksak joratei chini maharaja jotokhon tongsak maharaja ni speech je babe sai tongsak jeng abo go sinai meya jeng B team ngai meya engkai maharaja je babe chini party no lead khayo chini full confidence tongo chini maharaja jengno kaisa kaham lama ontlangnai Tiprasa bagi kaisa solution boronai nyoronai abon bagi nung Samir Deborma jaspan sai tongdi abono jeng ignore khainani muchungo abo Tripura ni borok no abono ignore khainani ngthu nyang kobokna muchung jeng saimano bazaro manai khani to ritimoto baring tong engkang 2018 ni simi 2018 19 20 21 22 2023 तो तेईस इलेक्शन खबले ना
2018 BJP IPFT गवर्नमेंट फाइका आफ्रो बेइंग ए अपोजिशन लीडर हिसे जों साबनो मानखा आगिनी जे चीफ मिनिस्टार बरम गोनां मानिक सरकार जों मानखा ए 2018 चिमी 2023 जरातै जे BJP IPFT रोल खलाय तमानी आ जगावो आं opposition leader tora tong kri ang ani personal kok sa opposition leader tora tong kha kri kha assembly o hni chang ma hinchu haisi birat gotona ngai thanga ek bar phano kuno jaga kuno rokom comments ang khnai afro nini 2018 থেকে 23 জরা কি ত্রিপুরা সব সময় শান্তি দাং তং খাবা গঠন নাই আদাফ্রো borok murder khalai jakha chini dosrambarani incident angkha biswajit deborma hai borok buthar jakha ekjon opposition leader bosudo party niya entire gota rajyoni bo joto biporit sorkani biporit pokho jetonai boni leader hai noble na se chini manik borom gonang manik sarkar bongi mano CPM party ni hai poni kintu jokhon opposition leader opposition party ni चेरो बाजुगो आपुरबो पार्टी नंगि आजुग्या एंटायर अपोजिशन जे तंगनाय बनि लीडर नंगि आजुगो किंतु आपुरबो आं अनुभव मा खायो जे बकी रियली अपोजिशन लीडर असेंबली ओ तो दातों क्रि कारण बिनि कोनो परफॉर्मेंस कोनो एक्टिविटी जों नुग्या ओंखाय छि ताबो 2023 नि सिमि 2023 जों जे असेंबली इलेक्शन खा चिनि 13 जना MLA जों मानखा एर मধ্যে बरि खरक नि दङ ओंखाय ते 11 जना चला 2 जना खरक नि बरि आ 13 जना चिनि MLA रसनर दङ त्रिपुरान बरक तो नगै दं असेंबली काम्पि मा तखनाबले त्रिपुरानि इतिहास अबनो फर्स्ट टाइम जे गोथार असेंबली नि अ जे टेबिलो कासालायै ऑब्जेक्शन रलायमानि बा प्रतिबाद जानकलायमानि आबर की विरोधी दलनि विरुद्धाचारण यदिबा नों आबर की पगिजा थांखाबा बरक जे ओ जागा चिनि गोबां मा दाबि दावनति कक्ति सैतङ रोमान स्क्रिप्ट नति कक्ति सैतङ द्रव्य मूल्य वृद्धि नति ब कक्ति सैतङ चिनि अनिमेश बाबू जे अपोजिशन चिन लीडर तिप्रा मथनि बरम गोनां अनिमेश बाबू बना टाइम टू टाइम नरनि मीडिया जों करन पर्सनल रनो दिंगै प्रेस मीट खायमा नुगैतङ किंतु ताई बोले एक नि मैटर समित एक बार तो खाइमे ना नों जखन खाइनान थांफोरनके कयेकटा मैटर तै एक बार मा खाइनाय बनो तां बेलाय बिजि सिडुल नु वाहेसि बेइंग अपोजिशन लीडर हिसाबै तिप्रा मथा काहामनो परफॉर्मेंस खाइ दङ आर अबनो जदि नों सेई पियासनि दाम बारि मानो तै नों सिमिनो कक्साया आबो कां मानिनाय मे आइसि त्रिपुराव शुधु पियासनि दाम बारि मान सिमिया से फ्रॉम द बिगिनिंग जेफ्रु जों इंडिया बे मार्च अंखा जे फुरुन चिमि जों संख्या गरिष्ठता तंगमानि थेके संख्या लगिस्तंगि फेका माइनरिटिंगि फेका आफुरुन थेके तिप्रासारनि जे क्राय आंचलिक पार्टीनि शुधु अपोजिशन लीडर केन प्रत्येकटा लीडर जेबाबे क्राय खाइ साइ फैयो आबोके नों नुग्लिया दिबा हाइछि आं प्रश्न खाय नों आबोके नुग्लिया दिबा जों बेसेब दङै निर्दिष्ट कायसा जागा दङै कोनो जागा चिनि सोशल मीडिया फुका जोंनि जागा गैया दङै जों सार्वाइव खालामनायनि बागै जेबाबे कक साइफायो तिप्रासानि बागै साइफायो प्लस ताबो अपोजिशन लीडर नङै एंटायर अपोजिशन पार्टी जे तंगनाय CPM नङै बो कक साइ दङ तिप्रा मथा नङै कक साइ दङ एंटायर ओ जागा जे तिप्रा जे समस्त पार्टी तंगनाय कांग्रेस नङै बो कक साइ दङ नों आबनखाय नों नुस नुग्लिया निनि जदि नेगेटिव थॉट्स तंखांगाय नेगेटिव चिंतादार नों तंखांगाय बुनि पॉजिटिव मोनते नुग्याङै थां हिंको अबन आं सानामु जों जेटा खालाय तंमनि अबनो नों वान सुगिनाय दि हाइसि जे मीडिया जोंनो प्रतिबाद खाया कोनो सामुं खाया नै जे सामानि नों प्रत्येकटा सामुंनि पेसने चिंता खालायनाय दि वान सुगिनाय दि आबो कि निनि वान सुग मानि निनि थिंकिंग दा नेगेटिव खा ना कि गुबै जे बरक सामुं खाया का नों नायनाय दि जों असेंबली ओ विरोधी पार्टी आसुगमानि कयमा संखाबा এই কয়েকটা মাস যেভাবে অ্যাসেম্বলি নো কাম্পি রেখা त्रिपुरानि इतिहास अबाय कोनो समय इंगियाखौ केबो साइदमन अबाय हिंखाने आं तो साइमे आं तो नुगियाखौ आं जे खासिवै त्रिपुरानि असेंबली नो निजिनि बसकांगो नुगै दङ সেই 35টা বছর থেকে আরম্ভ খাইয়ে
বিগত বিজেপি আইপিএফটি 18 থেকে 23 জরা आं तो कुनो बसर पन अबायके प्रतिबाद खालायलायमान नुगिया आं जे खासिमोन गासैके खालायदोंमोन परेबो नों साइ दंगा जे अपोजिशन पार्टी कुनो कक्साया ए ताबो निन माइंडसेट नों तां वान सका तिप्रामा थानो तुइ एबं कि नों दा तिप्रामा थानि बागै একটা কিছু কন্ট্রোভার্সি ক্রিয়েট খাইয়া নাই তংখা না তামো आं तो बुजि मेलि आबो बसै सिचिनाय सो आं ताकोटाय बुखुसं YTF तिप्रामा थानि उइं YTF नि बखाक तुइ अमाहानि कथमा आसाय हायना हाय फाइक्या तिनि जरानि न्यूज नि कक शुक्र पान्डावो ताकोटाय बुखुसं जरानि न्यूज नि कक शुक्र फायकाबा जरानि न्यूज जेफ्रु पाब्लिश खायो अ जरावो किसे किसा बरक कमेन्ट रक बाहायनो बाक्सा खायो तामनि हिंगांकै तिप्रामा थानो बिटिम हनि सामनि अवनो तामबागे आसक न्यूज खाय तामुन बागे आसक एखागलाय निजि बाय निजि नरक तामो लासि लायादा ने अमायके गोबांमा कमेन्ट खायने रकबो दङो फियाबा कक हिंगांकै खापांनि ताकोकटाय बुखुसं मीडिया रकनि नासिक मं मीडिया रकनि वानसक मं तिरफ्राहाव जेसापान अंथों तिप्रासा रकनि बागै मुभमेन्ट खायनाय तिप्रासा रकनो मोथांनाय हिंकै रामसाम जादफा नंथों नरकनि बागै मीडिया रक बाहायनो बेलाय खा नाङो सोबायनानै मोसुं या ति सानासि मोसुं फियाबा ओ पार्टी खायजागै तंप्रो किसे किसे लीडर किसे किसे नेता किसे किसे मंत्री किसे किसे एमएलए किसे किसे एमडीसी एम रकफानंखा सामुं हामिया खाय तुमुंनो तंखांकै पार्टीनो सोबायनानै ला इंया ज्ञान फोरोंमानि लुकरकनि हामग्रायनो पाब्लिक रकनो तैबो बाहायके ब्रंनि बिसिंति रिमान नजर खायमान अबनसि न्यूज खायजागो फियाबा ताकोकटाय बुखुसं तिप्रामा थानो बिटिम हनै जे सिलसावै तंमानि अबो हंगांकै कायसा टोटाली कन्ट्रोभार्सि हायकाबा कायसा तिप्रामा थानि सापुट्रा रकनो तिप्रामा थानि जे ओङै तंमानि अब्रकनो डाउन तला खिख्लायनानै अमहाय कायसा ओङै थांखा फियाबा बुजिलायमानि सिलायमानि आजागदा फेरका फियाबा अबो गोबांखौ खलायनो न्यूज ताबुक प्रसारङै दङ अ जराबो अ जरानि कगो आबनि बागैनो जरानि न्यूज बुतङ मालिया अ न्यूज नो नायतुगै मा खायका फियाबा ग्राउन्ड रिपोर्ट yang yang collection खायमानि यागुलो अमाहायनो कथमा कखा तुमंनो BJP नि बिटि मंगै तिप्रामा था सामुं खायनो दङ हंगांकै तिनिवो IPF तिहाय तिप्रामा थानि सापोटारकबो तंग्लाक खापांनि ताकोकटाय बुखुसं तामनि हंगांकै कम्प्रोमाइज अंखांखांकै एग्रीमेंट बुबाग्रा द साइन दङ जे कोनो पार्टी जे कोनो पार्टी रक बाय नेशनल पार्टी रक बाय थानानै हंगांकै ग्रेटर तिरफ्रालेन हेबा कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन नि एग्रीमेंट हायकाबा रिसक चिनाय नि पेपर मायासा जों केबो बाय कम्प्रोमाइज खायानै बुबाग्रा बार बार कक्रि दङ अबनो नासिगैनो ताबुकबो कक साइ दङ फियाबा माननानै हंगांकै तामो BJP तामो CPIM तामो कांग्रेस जतबायनो कक साना नाङो आबुबाय BJP नि बि टीम तिप्रामा था इंया हनि अमायकानो लेमन ताई आपन देबरमा रिएक्शन रिखा तिनि जरानि न्यूज नि कक सुकु पान्डावो खापांनि ताकोकटाय बुखुसं पार्टी संसा खांखांकै लुकुरक खायकाबा गोबांमा खरकसानि पर खरकसा खरकसन पर खरकसा पलिसि नायतुगै दङ पार्टीनो नष्ट खायनानै पार्टीनो सकमरनानै पार्टीनो दुर्बल खायनानै फियाबा तिप्रासा रकनि इस्यु तिप्रासा रकनि मानथाय तिरफ्रा हास्तेव तिप्रासा रकनि पार्टी आसायखांकै अमहायनो बुइनि गेम बुइनि हापार गोबांमा सुकिनि मथा हेकाबा रिजनल पार्टीनो सकमरनानै बागै अमहाय पलिसि गोबांमा अमहायनो दाल बिदाल दागि मुंबाय फानो कक सानाय बनि पत्रिबोट बाय फानो कक सानाय फियाबा बुबाग्रानो बिसिंति कायसानो पयतो तिप्रासा रकनो मानथाय कुना कुनो कायसे रि कलांगियासा बुबाग्रा सनो याकार ग्लाक तै केबुबाय कम्प्रोमाइज ग्लाक नि अमायकनो कक हेकाबा रिएक्शन कक सुक्रो पांडव सायखानारखा आपन तै लेमन नरकिसा खानाय दि ब्रकनि खायमन जे टिटिडिसिओ फान फ्लोइंग बसागन जे बर रांग रहर मात्रा किसी साबनि
मैक्सिमाम नो कर्मचारी बेतन थांग पायो डेवलपमेंट सामन किसा एकदम किसे तरग हाइसे ताम खाइमाने जोंगो बाय गोबां मा अधिवेशन मा जागाव जे काउंसिल मा जागाव बजेट 5000 कोटी 6000 कोटी जों सामिर हका हंगे 500 कोटी 550 कोटी बर एप्रूव खाइ रहो बजेट बा 619 कोटी 620 कोटी खाइ रहो आव पयजन पुरा पाय रहो ना जों साइमानो ताम को डेवलपमेंट सामु खाइनाय जों खाइना मुसुङै दङ गोबां प्रोजेक्ट सिन थानि दङ जों खाइमेया जों जरि प्रोजेक्ट आबो स्टेट गवर्नमेंट रहको बर आपने एप्रूव खाइ रहोया फाइल खिलाय तनियो ताम खाइनाय छादि रां तंको सामु खाइनाय रां सक्रियागो ताबो तेरामो सिमी अमते अवस्थाव जेकुन पार्टी फा आसोय फाजि बर सामु खाइमे आंनाय कारण या पॉलिटिक्स खायाबो एमन एकटा हापार पॉलिटिक्स नों तमु जोनुक जाय दङ गोबां बो सरबसिन एक्सपीरियंस दरन एक्सपीरियंस जा नाय तंनाय बर बाखा साइमोन खरकसा ते खरकसा न ओकलग नांलाया खरसा न ओकलग ते खरसा नांलाया हंगे आ जागा पॉलिटिक्स इंग्लिश माया अब जों साइमोन जेकुन इशू जेकुन कगफानो একটা পার্টিতে একটা পার্টির সিল জানাই একটা পার্টিতে একটা পার্টির সিল জানাই नों जेसेकपन सामु गाहाम खाइ दंदि नों जेसेकपन सामु गाहाम खाइना बागै नोंआबोनो जेस्ता नाव दंदि फियाबा नि अपोजिशन पार्टी रो ननो चाजाया बदल आम सबसे ओकल लांनाय नुहायसि आबागै एक्चुअली जों मनुखा किछु दिन रो ट्रेन चलि दं जा तिब्रामा थानो बीजेपी नि बी टीम हनै गोबां बरक ससियेल मीडिया नुखा गोबां किछु बरक साका फियाबा आन एकटा मेसेज दंनाय जे Tiprasa थानो जे बीजेपी बी टीम माने बो एंगल ते नुखा आवना सगा माने बरक बा क्लियर दिन ना हायसि हाय मा को साइमानो गोबां को साइमानो हायसि को बा आथ किरु खागदि हिमानो ताबो खागदि हिमानो कियाबा नों तो आबनो खाइ फं नांनाय आबो हायनो Tiprasa थानो जे बीजेपी बी टीम माने बो एंगल ते नुखा बो जागा नुखा तमुं जों जरि बीजेपी बी टीम हंके तिनि जों Tiprasa थारक गवर्नमेंट आजजां खामु जों तिनि जोंनि गवर्नमेंट आसो कंगासिनि खरंनै खरताम खरबा मिनिस्टार खामु बा डेपुटी सीएम पान मान खामु गोबां मा सुबे जों नाय मान खामु फियाबा जों नर नुगुइ दं प्राय 6 मास 8 मास लाइ थांका Tiprasa थारक बुबाग्रा नेतृत्व चिन 13 जन एमएलए दङ जों तिनिबो चिनि बीजेपी रो गोबां एक न्यूज फाइ दं जे बीजेपी रो सुनो अफार खाइ दं आबो तो इंटरनेल व्यापार बा आबो चिनि हाइ जे पार्टी सफि व्यापार आबो जों और साना थांया आबो गोबां बरसन को सेल जावि दं जे बीजेपी रो सुनो अफार दं हेरि दं आबो तो आं माकुला फुरुम साकाबो तो जेकुन पार्टी नाबो एकटा कतो एजेंडा दं फियाबा तो जों तमुं तेरामा था बीजेपी नि जे बी टीम दं गबा रेजल्ट मा लगलगि न जों जेतो 13 जन एमएलए जों खरसा जागा अपोजिशन पार्टी बा बिरोधी दल जागा चिन दं एकटा अपोजिशन लार्जेस्ट पार्टी हिमान चिन जेतो 13 जन एमएलए दं जों आरो मिनिस्ट्री हाबै नर नु खामु आं पुलेन साका जों मिनिस्टार नि मानो चिन पार्टी नि जारा एमएलए दंनाय रो डेपुटी सीएम मान खामु गोमा जेता एमएलए दंनाय रो तो सुबिदा ना खामु गोमा जे माने गवर्नमेंट पावर दं जे फेसिलिटी नाय मानो आबो नाय दखम दिन आराम फियाम नर नुगुइ दं जों 6 मास 8 मास संया गलबो जों बीजेपी याक मिलिरिया जों थाइया आरो गोबां इलेक्शन बाहाय के जों इलेक्शन नि सिगांबो जों बीजेपी इलेक्शन जों बाचा खामु एबा थानाय विधान सभायाव जे दुइटा जे कमानि उपनिर्वाचन मा जों आरो थांगाबो बेबो जों कोन जागा थाइयाके बो एंगल तै बी टीम हनै जों साकाबो जे सानेरो बरबो एकटा क्लियरिटी रखसाव भाजि आन कम कक Tiprasa चैनल आवाबो कुबेको अबो सिनि कक ब्रक नि बिसिंगो जों पुइलान बनन जों साइमाम खाजे कक Tiprasa चैनल आबोनि उनार के सिनि बरम गना एम कमल कलय ताबो आमो तो बिनि व्यक्तिगत चैनल दा हनाय ताबो ताम हनाय आबो आं साइमिया आं बनता आं बनो बो जेफोर कक सालायफोर तां बनो बिनि कक Tiprasa कक थाइसेमन सब सालाय जे खता जरा ताम आबो साबोनि इनको बाय जे समीर जो साबो तंग ताबो नाकी सिनि आटा कमल कल के बनो याफार सुबिदा रेखा फ्रीडम माबे चालनानि बागै आबो तो बलनि बिसिंनि व्यापार आबो तो जों साइमिया ताइके सिनि पार्टी बाय कक Tiprasa कुनु लिंक करे के जे बो एमनि मानो बो सिनि एडिसि हाफांनि फेबा कक Tiprasa आबो बिनि इंडिविजुअल चैनल आबो आगिबो तंग Tiprasa माथा फाइनेंस सिगा म तंग जे अमो जोंबाय फोरोंजागे हायाकेबा जोंबाय दागे जागे खालायमानि चैनल या टोटली कक Tiprasa आबो सिनि चैनल या कक Tiprasa सिमिया सिनि मथानि कुनु चैनल करै ताउसु जरावो तै इनको आबो नां सानमो जों आबो आं पर्सनली आबो आं मथा पार्टी नि सिंग मांगला बनो तां आं पर्सनली मालायके आं दा कमनो अबनो सुंनाय जे ताबो जे बिनि चैनल नि मिनाय नों तो खर चैनल नि मालिक बा बोबा गराबा नों चैनल नि नक फांबा जे नि चैनल नि भिडिअ मा हांतों लोकर कल सि जावि तो खाजे जागा जागा मालायके आनु नक सिमि आनु
omahai khoron khotam lokoro anu kok singka je omoto chini yamda common channel ka boda city omahai rok khlai tonka na bini channel TRP ni bagi demo tin to abutang saimi ang personal ব্যক্তিগত taksujara kubi ko abang bobe kok saraje ko meta noti ni tai tabu ang kok sijaja khaba tabu norong bisiti bok singmu asai khaba ang tam bono personal malaki ang bono singi nani খাবাংনি তাকক তাইব খুসং জরানি নিউজ কক শুক্র পান্ডা তিন বাকি এসং হাইনা হাই নরক বাই বুজকাং সালাম মালাইনে যতন খুলুমকান যতনা